Kayumba Nyamwasa, icyago cy'amakuba n'intambara nshya ku Rwanda. Umugabo utarya iminwa akavuga yeruye kandi ashize amanga yuko mu Rwanda habaye ubwicanyi bwakorewe abahutu. Nahunze umuntu nabonaga ko agiye kurimbura ubuzima bwanjye. Uwo ni perezida w'u Rwanda yavuze ko ngewe na Patrick turi nk'udusazi kandi ko nibiba bisaba gukoresha inyundo yica agasazi azabikora. Wari uzi perezida Kagame neza wigeze wumva ari inshuti yawe? Oya na rimwe. Icyambere ni umuntu w'igitugu kandi ukunda gukoresha urugomo. Wigeze ubibona? Yego, inshuro nyinshi. Namubonye inshuro nyinshi akubita abantu. Mu buzima bwanjye nabibonye kenshi. Nta mugambi wari uhari wo gukora genocide ku bahutu, ariko kuvuga ku bantu bapfuye mu ntambara, cyane cyane abahutu bapfuye mu ntambara, nta kabuza n'ukuri barapfuye. Ariko ibihe nk'ibyo byica rubozo mu ntambara ntibyari mu Rwanda gusa, byabaye n'ahandi. Ariko wumva ko Paul Kagame ashobora gutinya ibyo ushobora kuvuga ku bwicanyi, ku byaha byakorewe abantu byo wiboneye. Ikibazo nyamukuru ni uko bamwe bavuga ko nta muntu wapfuye, nyamara abantu barabizi ko umubyeyi, umugore cyangwa umwana yapfuye. Uburyo abantu bapfuyemo bugomba gusobanurwa, kandi nibusobanurwa nibwo tuzashobora kuvuga ku bumwe n'ubwiyunge nyabwo, kuko mu Rwanda ntidufite abamarayika n'abanzi b'Imana gusa, ahubwo dufite abantu hagati aho. Nanjye ubwanjye sindi umumarayika, oya na gato. Habayeho abantu bashimutwa, habayeho icwa ry'abantu, ariko nta muntu bivugaho. Iyo abantu bose bacitse amacumu kubera ko igisirikare, polisi n'iperereza biri hose, ntibivuze ko igihugu gifite ituze, ahubwo n'iterabwoba. Iyo utinya abantu kugeza aho bose bacururuka, ibyo si amahoro. Icyo mufite mu Rwanda ni ibimenyetso by'intambara ishobora kongera kwaduka. U Rwanda ruri mu bihe by'intugunda ishobora kuvamo indi ntambara. Ihunga rya Kayumba Nyamwasa ryaba rifite ishingiro, kimwe nuko nta ryaba rihari. Kuri we kurasa u Rwanda, kwica Perezida Kagame, ngo bya impamvu yo gutahuka mu rwamwibarutse, ubundi agashyira habona ubugome bwose bwa Perezida Paul Kagame yabereye Somambike. Uretse gato, reka mpera ahangaha. Barimo kwambura abantu ubutaka, barabutwara ku gahato, ndetse banakora ibintu bishobora kuba bibi kurushaho. Ntituzacika intege nk'Abanyafurika y'Epfo, turi abantu b'indashyikirwa kandi ntituzigera dutinya. Ntabwo twemera ko ubu hari ubutaka buri gufatwa ku ngufu, ariko kandi dushobora no gutesha agaciro ibyo bavuga ngo ni ibintu bidashoboka. Icyo tuvuga ni uko bishobora kuzaba mu gihe kizaza. Afurika y'Epfo nk'igihugu cyasinye amasezerano mpuzamahanga atandukanye nk'aya Roma ashyiraho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, amasezerano ya Geneve ndetse n'amasezerano y'I Burayi ku bijyanye no kohereza abantu. Afurika y'Epfo ifite inshingano ku rwego mpuzamahanga no ku bindi bihugu byasinye amasezerano. Urugero, iyo umuntu ukekwaho cyangwa se ushinjwa ibyaha by'intambara, ibyaha byibasira inyokomuntu cyangwa se genocide ari mu gihugu, Afurika y'Epfo ishobora gusabwa ubufatanye mu kumuta muri yombi, kumushyikiriza ubutabera cyangwa se kumwohereza mu kindi gihugu, nko mu bijyanye na International Legal Mechanism for Crime Tribunals. Itegeko riyigenga risaba ibihugu byagize uruhare mu gukorana nayo igihe bisabwe. Iyo dusuzumye amasezerano n'amategeko mpuzamahanga Afurika y'Epfo yemeye, tubona yuko yateguwe hagamijwe yuko iki gihugu kitazaba ubuhungiro bw'abakoze ibyaha bikomeye. Mu mwaka w'2014, urukiko rushinzwe itegeko nshinga rwagaragaje akamaro ko kurwanya kudahanwa rubinyuje mu rubanza rwiswe torture docket. Naho umuyobozi mukuru wa polisi ya Afurika y'Epfo yaregwaga n'ikigo cy'ubutabera cyo muri Afurika y'Epfo, urukiko rwemeje imyanzuro ikurikira: ntitwakwihanganira abakekwaho gutoteza abandi. Tugomba gufata umwanya wacu mu muryango mpuzamahanga hamwe n'inshingano ziwukomokaho. Ntitwakemererwa kuba ubuhungiro ku bantu bakoze ibyaha byibasira inyokomuntu. Bishingiye ku mateka ya Afurika y'Epfo no ku nshingano zayo mpuzamahanga, urukiko rwasize rutanze impuruza ikomeye: impuruza yo kutaba ubuhungiro, impuruza yo kutemera kudahanwa, impuruza yo kutongera kuba igihugu kitizeye mu muryango mpuzamahanga. Munyemere dusubiza amaso inyuma gato mu bihe byashize. Umuntu yakwibaza niba amagambo y'urukiko rw'itegeko nshinga yarumviswe koko, kuko bigaragaza yuko hari aho igihugu cyemereye abantu bakekwaho cyangwa se bahamijwe ibyaha gukomeza gutura muri icyo gihugu. Niba hari umuntu wa mbere w'umuhemu ubaho, ni Kayumba Nyamwasa. Aya ni amagambo ya Retired General James Kabarebe ubwo yavaga imuzi ubuhemu bwa Kayumba Nyamwasa imyaka 5 irirenze ibyo bibaye. Kayumba Nyamwasa, niba hari umuntu w'umuhemu ubaho,
ubuhemu murabuzi niba hari umuntu w'umuhemu ubaho watangaho urugero rw'ubuhemu ni Kayumba Nyamwasa kubera ko Kayumba Nyamwasa icyo yabaye cyo mu ngabo za RPA yarakigizwe ntabwo yakigize nta n'igitangaza yakoze mu ngabo za RPA n'urugamba rwo kubohora igihugu cyacu yavuga na kimwe ati nakoze aka kantu aha naha ku buryo nagahemberwa nta na kimwe afite yavuga ahubwo yagiriwe neza igihe cyose hari ukuntu umuntu agira amahirwe mu bihe bitandukanye bitewe n'ibihe uko biteye akagira amahirwe akagendera ku bandi agahabwa akagirwa icyo ari cyo ariko iyo ari umunyabwenge buke iyo ari umuhemu mu buzima bwe iyo nta burere agira iyo ari umunyamusozi ibyo byose abipfusha ubusa. Mu kwezi kwa Nyakanga mu 2010 Faustin Kayumba Nyamwasa wahoze ari generali mu ngabo za RPA unakekwaho ibyaha by'intambara jenoside n'ibyibasira inyoko muntu. Mu mwaka wa 2012 igihugu cya Hispanye cyamusabye ko yakoherezwa gifite impapuro zimushinja ibyo byaha nubwo mu 2021 hasubiyemo ubusabe bwo kumwohereza nta gikorwa gifatika kigeze kiba. Nyamwasa arakidegembya mu mihanda no mu mijyi ya Afurika y'Epfo nk'umuntu utagira icyo yikanga habe na gato. Dufata icyemezo cyafashwe cyangwa cyatangajwe muri Kamena 2010 cyo guha Kayumba Nyamwasa ubuhungiro washinzweho urubanza ku mwanya wa 12 agahabwa ubuhungiro hashingiwe ku itegeko ryerekeye impunzi kigombwa gusubirwamo kandi kigateshwa agaciro. Akenshi inyungu za politiki zigaragara nk'izihangana n'inyungu z'ubutabera. Amategeko mpuzamahanga agenga ibyaha yaragenewe kutagira aho yegamiye kuri politiki y'ubukungu ariko ubu bisa nkaho bigenwa nayo. Nubwo byakwemerwa yuko hari uruhare rwa politiki muri ibibazo ntabwo birasobanuka yuko igihugu cyemera kujya mu murongo unyuranye n'iby'ingenzi by'ubutabera n'uburenganzira bwa muntu. Umubano mpuzamahanga udashingiye ku ndangagaciro nk'izo ugaragaza yuko igihugu kidashobora kwizerwa nk'umufatanyabikorwa w'inshingano n'icyizere birambye. Guhana abakoze ibyaha mpuzamahanga si ibintu byoroshye. Ibihugu bisabwa ubufatanye mu guta muri yombi abakekwaho ibyaha cyangwa se bamaze kubihamwa. Ubufatanye, ibiganiro hagati y'ibihugu n'inzego mpuzamahanga ndetse n'imikoranire hagati y'ubuze n'abaturage nabyo ni ingenzi. Ariko igihugu cyanze gukora ibyo gisabwa kikagendera ku migambi yo gutinza cyangwa se kudakora, abayobozi babigizemo uruhare bagomba kwibazwa. Mu byabaye kuri al-Bashir cyangwa se mu rubanza rwa Torture Docket, amategeko ya Afurika y'Epfo bwayo yerekanye neza yuko ubuyobozi butagomba kwirengagiza inshingano nk'izo kandi ko bugomba gukurikiza iby'amategeko abuha. Polisi ya Afurika y'Epfo yataye muri yombi abantu 6 bakekwagaho kugira uruhare mu kurasa uwahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant General Faustin Kayumba Nyamwasa. Hari mu gikorwa umugore we avuga yuko cyari igikorwa cyo kumwivugana cyateguwe na leta y'u Rwanda. Faustin Kayumba Nyamwasa icyo gihe yajyanwe mu bitaro nyuma yo kuraswa mu nda n'umuntu umwe wari witwaje imbunda ubwo yaravuye mu rugo mu majyaruguru y'umujyi wa Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Nubwo yajyanwe mu bitaro ariko birasa nibigoye kugambanira u Rwanda cyangwa se kuruhemukira ngo bikugwa amahoro, na cyane yuko u Rwanda rwapfuye ariko rukaba rwarazutse. Tuzagambanira u Rwanda ngo bikire uwo ari we wese nukiriho bizamugaruka, kandi imbaraga twahawe n'Imana zo kubirinda zirahari. Uwo ari we wese, it's a matter of time, ni igihe gusa. Buri wese ababyibagirwa bigira ingaruka. Bose bari hanze bidegembye mumva, barimo nabo Prime Minister yavugaga. Bararengwa bibagirwa icyabavanye mu bucakara, bibagirwa u Rwanda n'Abanyarwanda n'Imana yabaremye kwibaruta bose. Ntabwo bajya hejuru yabyo, ntibishoboka.
buri wese afite umwanya wo kwirya akipfusha ubusa ariko hari ingaruka zigutegereje. Ibi ntabwo byarangiriye aha kuko Rosette Nyamwasa umugore wa Kayumba Nyamwasa hamwe na Ingabire Victoire umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda bombi bashinje Paul Kagame kuba ari we wateguye icyo gitero bavuga yuko ari igikorwa cy'ubwicanyi gifitanye isano n'amatora yarategerejwe mu Rwanda mu kwezi kwa Kanama. Leta y'u Rwanda yamaganye ibyo birego ibyita bitangaje kandi bidafite ishingiro. Faustin Kayumba Nyamwasa yahoze ari mu ngabo z'inkotanyi aho yarwanye hamwe na Kagame mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Nyuma y'imyaka myinshi y'imikoranire n'ubushuti budasanzwe bombi bagiye batandukana bikomeye mu bitekerezo. Nyamwasa ashinja Perezida Kagame ruswa ibiri mu byatumye ahitamo guhungira muri Afurika y'Epfo. Leta y'u Rwanda ku rundi ruhande imushinja ibikorwa by'iterabwoba no kugaragaza guhungabanya umutekano w'igihugu. Umuvugizi wa polisi ya Afurika y'Epfo Govinsami Mariemuto yanze gutangaza niba abakekwaho kuba barafashwe mu mugambi wo kwivugana Faustin Kayumba Nyamwasa ari abanyarwanda. Amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru byo muri Afurika y'Epfo yavugaga yuko umwe mu bafashwe ari umusirikare mu wahoze mu ngabo z'u Rwanda wari mu gihe kinini azwi. Ikinyamakuru The Times of South Africa gitangaza yuko Faustin Kayumba Nyamwasa n'umugore we Rosette Nyamwasa bari mu modoka ya BMW yirabura binjira aho batuye mu gace karinzwe cyane. Ubwo barimo bataha ngo hari umugabo wabakurikiye n'amaguru ariko ngo agerageza kubahagarika. Uwo mugabo ngo yakubise idirishya ry'iruhande rw'umushoferi arangurura agira ati hagarara hagarara hagarara. Umushoferi yafunguye idirishya ku kigero ngo cya 50% ariko akomeza gutwara imodoka. Uwo mugabo utaramenyekanye afata ku idirishya maze akuramo imbunda ahita arasa isasu rimwe kuri Nyamwasa. Si Nyamwasa gusa kuko ngo n'uwari inshuti ye magara Patrick Karegeya nawe yarashize iminsi yiciwe muri Afurika y'Epfo. Uyu ni Madame Louise mushiki wabo ubwo hatwaga ibibazo ku rupfu rwa Karegeya. No, we didn't. Rosette Nyamwasa yatangaje yuko uwo mugabo yagerageje kurasa irindi sasu ariko imbunda yanga gukora. Nk'ari mu mugambi wo kwivugana Faustin Kayumba Nyamwasa umugabo we. Amakuru avuga yuko Faustin Kayumba Nyamwasa n'umushoferi we bagwanye n'uwo mugabo. Hanyuma umugizi wa nabi arahunga. Faustin Kayumba Nyamwasa nibwo guhita ajyanwa mu bitaro atangira kwitabwaho mu bitaro byita ku barwayi barembye intensive care. Rosette Nyamwasa umugore Kayumba Nyamwasa dore icyo yatangaje icyo gihe ku mugabo akimara kuraswa. Ndatekereza ko ari leta yacu Kagame ni uri inyuma yabyo ashaka ko dupfa. Nta bimenyetso mfite ariko tumaze igihe kinini tubangamirwa. Ingabire Victoire ushaka uri mu bifuzaga no guhatanira na Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu yavuze ko kurasa Faustin Kayumba Nyamwasa byari igikorwa cyateguwe mu buryo bw'igihotozi kandi cyo kumwivugana. Iki gikorwa ni umugambi mubisha wo guhungabanya ituze mu Rwanda, igihugu kiri mu kaga gakomeye ka politiki n'umutekano. Kubura urubuga rwa politiki, guta muri yombi abayobozi b'amashyaka atavuga rumwe na leta, abunganizi mu mategeko n'abasirikare bakuru ndetse n'ikoreshwa ry'ihohoterwa n'iterabwoba ku banenga ubutegetsi, byose ni ibimenyetso bigaragaza ko igihugu kiri mu nkengero z'umwiryane. I Kigali bihakanye kugira uruhare rwo rwose muri iki gikorwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda wariho icyo gihe Louise Mushikiwabo dore uko yabivuze. Leta y'u Rwanda yamagana ihohoterwa iryo ari ryo ryose kandi twifuriza umuryango wa Nyamwasa gukomera no kugira ituze. Twizeye ubushobozi bw'inzego za Afurika y'Epfo mu gukora iperereza ryimbitse kuri icyo gikorwa. Ku rundi ruhande abayobozi b'u Rwanda bavuze ko bahuza Faustin Kayumba Nyamwasa n'ibitero bya grenade byabereye i Kigali hari ku itariki ya 19 Gashyantare. Ni byahitanye umuntu umwe bikomeretsa abandi 30. Polisi ya Afurika y'Epfo yari yatangaje yuko itigeze ifata Faustin Kayumba Nyamwasa kuko nta masezerano yo guhererekanya abanyabyaha extraditional treaty bafitanye n'u Rwanda. General Faustin Kayumba Nyamwasa wahoze ari inshuti magara ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahungiye muri Afurika y'Epfo aho yahawe ubuhungiro bwa politiki nubwo ashakishwa na Espagne, Ubufaransa n'u Rwanda kubera ibyaha by'intambara. Ntaragezwa imbere y'ubutabera kuko igihe yari ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde yari afite ubudahangarwa bw'abadiplomate ibizwi mu ndimi z'amahanga immunity diplomatic. Bivugwa yuko yari nyuma y'ubwicanyi bw'abasivile bwabereye ibyumba ndetse no mu Ruhengeri ndetse n'icwa ry'abanyespanye bane Joaquin Varimojo, Flores Silera, Manuel Madrazo ndetse na Luis Vartuena.
bari barabonye uburyo abatutsi biciye uruhengeri. Umucamanza w'Abafaransa ushinzwe iby'iterabwoba Jean-Louis Bruguière yashinje General Faustin Kayumba Nyamwasa n'abandi bayobozi 9 kwica Perezida Juvenal Habyarimana. Uyu general amaze imyaka myinshi atuye mu gace k'abantu bubashwe cyane muri Afurika y'Epfo, ariko nta na rimwe yigeze atabwa muri yombi nubwo hariho impapuro za Interpol zimushakisha. U Rwanda na Afurika y'Epfo byombi n'abanyamuryango w'amasezerano ya Loni yerekeye kurinda no guhana icyaha cya jenoside. Bityo nk'uko ingingo ya mbere y'ayo masezerano ibivuga, bemera yuko jenoside yaba yarakozwe mu gihe cy'amahoro cyangwa se intambara ari icyaha mpuzamahanga, kandi ko ibihugu byasinye ku masezerano bifite inshingano zo kuyikumira no guhana abayikoze. Kugeza ubu haribazwa niba hari inama y'abifite gahunda yo gusaba Afurika y'Epfo kuvanaho ubuhungiro bwa General Faustin Kayumba Nyamwasa kugira ngo itegeko ryo kumuta muri yombi no kumushyikiriza ubutabera rishyirwe mu bikorwa. Ubwo Perezida Kagame yabazwaga n'umunyamakuru kuri Kayumba Nyamwasa, yavuze yuko adakwiye kubazwa ibyemezo nk'ibi ngibi byafashwe n'umuntu nk'uriya generali wahisemo guhunga. Is actually a former aide of yours, a general who's currently in South Africa, General Faustin Nyamwasa, who claims General Faustin Nyamwasa uvuga ko kubera umwanya wa demokarasi wagabanutse yagombaga guhunga igihugu. Nyakubahwa Perezida, oya, generali ntiyarakwiye kugira uruhare na ruto mu kuvuga iby'imiyoborere ya demokarasi, kuko inshingano ze zari ahandi, zari muri kaminuza ya gisirikare. Niba ushaka kubivuga utyo, kandi yahisemo kubikora ku mpamvu zitandukanye. Aha rero umuntu agomba guhitamo. Ushobora kwemera ibyo avuga cyangwa ukemera ibyo tuvuga, bivuze ko wemera abanyarwanda. Ikindi sinishimira iki kintu cyo kuvuga ngo umuntu yahunze igihugu agatangira kukivuga nabi, bikaba ari ugomba guhabwa agaciro kurusha igihugu, inzego zacyo n'abayobozi bacyo. Ibi bivaye ko umuntu wese uhunze igihugu aba ari we ufite ukuri. Tuvuge ko umuntu yahunze igihugu nyuma yo kwicwa izindi nkozi z'ibibi, kuki bihita bimugira umuntu w'intungane gusa kubera ko yahunze? Uwo generali mbere na mbere ni umuntu utari inyangamugayo. Niki cyatumye afata icyemezo cyo kuva mu nzego zose yari arimo? Ni gute nshobora kubazwa ibyemezo nk'ibi byafashwe n'umuntu nk'uriya generali wahisemo guhunga? Sinjye ugomba kubibazwa, ahubwo niwe ugomba kubibazwa. Ese ibi bigira ingaruka ku buzima bwawe nk'umuntu, Nyakubahwa Perezida? Birumvikana, ibi biba mu rugamba rukomeye turi guhangana narwo. Turi mu rugamba rwo kubaka igihugu, kubaka inzego no guteza imbere igihugu. Abantu bamwe bafata amahirwe nk'ayo bakayitandukanya n'abandi, bakava mu rugamba rwo gukomeza guteza imbere igihugu, bagatangira kwikunda, bagakurikirana inyungu zabo bwite. Abantu nka General Nyamwasa bitwara gutyo. Na Patrick Karegeya nawe yahuriye nawe muri Afurika y'Epfo, nawe yitwaye kimwe nawe, ariko kugira ngo dusubize ku ntego nyamukuru. Abo bantu ni abantu bikunda, ni abanyaminyoma, ni abantu batashoboye kwihanganira inshingano zo kugaragaza ko bashobora kubazwa ibyo bakora. Ibyo dushaka kubona mu rugendo rwacu rwo kubaka demokarasi, iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'Abanyarwanda. Liyetona General Faustin Kayumba Nyamwasa n'umunyarwanda wahoze mu ngabo z'inkotanyi Rwanda Patriotic Army RPA. Yabaye umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda hagati y'1990 n'1998. Muri icyo gihe yarayoboye ingabo zari ziri gukora ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Hagati y'2002 na 2005 Faustin Kayumba Nyamwasa yabaye umunyamabanga mukuru mu rwego rw'umutekano w'igihugu National Security Services mu Rwanda. Mu mwaka w'2005 yashyizweho nk'ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde, umwanya yagiyeho kugeza mu ntangiriro za 2010. Faustin Kayumba Nyamwasa yari inshuti ya hafi ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ariko ubwo yaratangiye kunenga politiki ya Kagame, umubano wabo watangiye kuzamo agatotsi nyuma yo gushinjwa ruswa no kunyereza umutungo wa leta. Nyamwasa ahitamo guhungira muri Afurika y'Epfo. Mu kwezi kwa Mutarama kwa 2011
urukiko rwa gisirikare mu Rwanda rwamukatiye igifungo cya burundu mu buryo atari ahari in absentia, rumushinja uruhare mu bitero by'amagrenade yarashwe mu mujyi wa Kigali. Mu kwezi kwa Kamena 2010 itangazamakuru ryatangaje yuko Faustin Kayumba Nyamwasa ari Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Yashinje Perezida Kagame kuba inyuma y'igitero cyagabwe kuri we, ariko guverinoma y'u Rwanda yahakanye ibyo birego yivuye inyuma. Abagabo bashinjwa kugaba igitero kuri Faustin Kayumba Nyamwasa icyo gihe barafashwe. Kugeza ubu ngubu urubanza rwabo ruracyakomeje. Nyuma y'icyo gitero ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo bwahaye Faustin Kayumba Nyamwasa n'umuryango we ubuhungiro bwa politiki. Nyuma yo kumenya yuko uburyo bwa Afurika y'Epfo bwahaye Faustin Kayumba Nyamwasa ubuhungiro, Consortium for Refugee and Migrants in South Africa ndetse na Southern Africa Litigation Center bateguye inyandiko y'impuguke mu by'amategeko legal briefing isobanura ingaruka z'iki cyemezo mu bijyanye n'amategeko mpuzamahanga. Ni inyandiko yagaragaje ibimenyetso bitandukanye bishyira mu majwi yuko Faustin Kayumba Nyamwasa adakwiye guhabwa ubuhungiro, birimo kuba mu Gushyingo kwa 2006 umucamanza w'umufaransa Jean-Louis Bruguière yarasohoye impapuro zo kumuta muri yombi amushinja kugira uruhare mu iraswa ry'indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana n'abandi bafaransa mu mwaka w'1994. Muri Gashyantare 2008 umucamanza w'umunya-Espagne Fernando Andrew Mares yashyizeho ibirego bikomeye kuri Faustin Kayumba Nyamwasa amushinja ibyaha by'intambara hashingiye ku isesengura ryimbitse by'ubuhamya bwatanzwe n'abatangabuhamya bemezaga yuko Faustin Kayumba Nyamwasa ubwo yari umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda RPA icyo gihe zari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarahakoreye ibyaha bitandukanye. Ni ibirego kandi byanamushinjaga kwica abasivile mu Rwanda no muri Kongo. Ni ibirego kandi bivuga yuko ari we wari ushinzwe ubwicanyi bw'impunzi z'abahutu bagera ku 1500 ndetse no kwica abanya-Espagne 4 kimwe n'ibindi byaha bikomeye byibasiye inyoko muntu. Faustin Kayumba Nyamwasa ni umugabo wamaramaje ufite umugambi wo kuza gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko yifuza gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda binyuze mu ntambara. Amakuru avuga yuko Faustin Kayumba Nyamwasa ari igisirikare afite arimo arategura kigamije kuza gukora ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame, ariko byose arabikorera muri Afurika y'Epfo, tutanirengagije yuko afite ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda RNC. Mu kwezi kwa 9 mu mwaka w'2010 ubutegetsi bwa Espagne bwasabye guverinoma ya Afurika y'Epfo kubwohereza Faustin Kayumba Nyamwasa kugira ngo aryozwe ibyashingwa mu rukiko. Mu kwezi kwa 7 2012 umucamanza yohereje ubusabe bw'ubufatanye ku butegetsi bwa Afurika y'Epfo kugira ngo bemere guta muri yombi Faustin Kayumba Nyamwasa ku bibazo akurikiranweho. Mu mwaka w'2010 raporo y'impuguke y'umuryango w'abibumbye UN Mapping Report yashyize RPA mu majwi mu bijyanye n'ihohoterwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu. Ibi byabaye mu gihe Faustin Kayumba Nyamwasa yari mu buyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda. Afurika y'Epfo ni igihugu cyasinye amasezerano mpuzamahanga arengera impunzi, harimo amasezerano y'umuryango w'abibumbye yerekeye impunzi ndetse n'amasezerano y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yerekeye ibibazo byihariye bijyanye n'impunzi muri Afurika. Aya masezerano y'impuzamahanga yashyizwe mu mategeko ya Afurika y'Epfo binyuze mu itegeko ryerekeye impunzi nomero 120 ryo mu 1998.